megalayapost.news. Hakajeng ilab eleksyon kablalong mentakas ngi hama korwan banpan jeng kersyani o Dr. DRL Nonglan kum kertuang MP na kaparti NPP o MLA kaum sining constituency o Dr. Celestine Lengdo ulapan pa bahakini kisngi kibamenta haba kinong ilam ke NPP kilek ban ilab eleksyon badban pensyay si kipatba ya kikam kiba ka sorkar kalale penban haki social media laju keno bakinu kidu kibayaro ne kersyani ka sorkar badi ke NPP kidai kibala syathir da kapisa na ka sorkar haba kuran hakate kajeng ilang o Dr. Celestine Lengdo long baka jengkuran jong u ban kersyaan ya ke sorkar kam day namar baula syathir penroi kalong tangban pensyay syakipait ba iki kam penroi kiba ke sorkar kala pentroi kam ulong ru bakam day kabadai banyau ya baro kiba kersyaan ya kawai ke parti kum kinong syun namar kata kalong kababakla o Dr. Celestine ula ong baman la ka parti kadon kahok banyalap election bat ban penpau yala ki jingsngo henry ula banjur ba ka NPP kam jukhot ya kinu ki parti ki bom kersan kum kinong syun namar ba ka parti ka yang scam halor kinong rem jongka o Dr. Celestine Lengdo ula kran ru halor ka jing ino kam UMDC ka VPP na makorwan na ka kam ka baubat kum UEM ha ka ba kani ka pen i badon ka jing ya per jing mut hapo ka tay ka parti ula ong ru bawat la ka tay ka parti ka kam ba ka tray ban penyatali ya ka jaj ban rio henry na pedang ki sangut ki MLA jong ka la GUE tang arngut ke bajulet yalap election kat baki weipan kimpau satya susu Dr. Celestine loong bala datang sangut ki MLA kimla bani telia pedeng jongki kumno pat kinla ban pani telia ka jaj benrio ula keno ru bahaki babun ki jing yalap election bat haki social media la GUE ya jing kento bajing ya ben brio kum taw la kentui ki pajba bakin kersan yu Dr. DRL Nonglan u kertong ke NPP da ka baong baudai nong yalam ubayang scam haki nong rem bat uba jumlien ban kento ne ben ya kiwei Apan kamki haka dorbas nong ki jongin ya kata kapor. Tehen rey hakine ki sngi ki bamenta. Habangi wang banyalap election, but habangi pay ya ka social media. Kabangi yo i kalong ba uno ubakren. Banyaro sorkar uno ubakren ban kersyani ya ka NPP. Kawai ka parti ka ong kita ki beliau ki balasa here. Kaya ka makaran Dr. Bom mentaro giong sibit sampai nepok comments ngan ya tu lupa kinsa ong NPP kala ai si berni ke pisai nak kata kadau uya rock tehen renga ngong ipi ngakren ngayarapan pensai ngirapan kedau lengba kikam baka sorkar MDA kalale ki parti ki bakeno menea kapor makanangawan napo umsning siya nga pek ya ka hapo YouTube udon uwi u bayalap election nga try nga najer gerteng hindiar ru kamilay mo bayalap na mata ka VPP sa check mapiro hindi mga house start mga uong ba habaduna breu haki meeting gi jongi kamut ka meeting jongki ngaladu mensim but habangadu mensim uang ngapule ka Bible but hakata ka jingpule Bible jongu ula batay sa pangkatma kumno banile persya ikinongsion hakapor jong David te banong bangin yalap election but baro ubang kersan ipi uday unongsun telah bakla palat hingaw ngi naga party NPP ngiwan sama kerwat ngin sa lake sikiway kijakaru banong kine gidey kinongrim kibaka NPP kayen kine gidey kikam kibangilale kiway ki partiru kidon ka hok bang yalap election kidon ka hok ban keno yang ikat bakimon tangba ka NPP da lele ru kanong khot yaki kinom syun lano ru ka NPP kanong khot yaki kinom syun namar balen ngi yang ha kanong rim ngala ino yaki pai ba haun sning kibanwan bani kendu yang aman nakasngi Kaya kadaw galong bangaru ngas ngokya baro kiri romba kilong kemi kibadon kabor kalat banyakren pensyay
ngidon kisap ki paper kajing start baro ngidon hanre don katto kanengut ki bala aban long kinong hikai ki bastat don katto kanengut ki banang ban keren ban pengait ban pasutu don bodro ki bastat tamba kimla aban pensyai ki we te dehang ni warna om baro ki badon kasap sngil baha pendon kam yaka ban pensutu lem ya laki parlo hamau kedua PN Ray UMDC UN denam deh laja ayu ini ki kiniat sini ngayo skau ba UMDC na mau kedua ubalong kum UIM ula resign na kata kam don pi ban resign kendau kadon kadau kajirwai jomba rana mo kajirwai jomba rana ngamkwa aban ruai lut hane nomor kasur jonga kamlong tangba kaong imat kadon kadau kan UIM ban resign bat utau barisign ru udai na ka parti ka baong bang ngin leit segi sinong kitau ban peniateli opai benriu ban penimbian ya kajai benriu ngi dei peniateli kidon samut ki MLA kata parti mentakan nongut POE ki bigile yala election tang samut ru ki medai jenggut amdai bakeno Dr. Bom baik sosial media kim don kidon tang arngut ki balai yalap election jayu ki arngut lada tang samut pimla baniateli piongin ya penteli ke jai benriu kat cabalai pia benriu ngini opposition pe ihi mapise kata kamni ka jinkno jonga kamni ka jinkren ben jong Dr. Bom M baro ki jinkren ki don hapo social media kita mo kiban pendiateli kajai benril nga ong pai sya u kandidat ujongi ngalape ke jingkren jong u doktor profesor nonglai basyong hadin jonga kandidat jongi teng ngaro nga bukti buk kicap ngakwa ba un benlem ikiwai kum baki benya u tamba kapang apiro ngamlap hi habaka VPP kala elap election ka oknum no kapisa shim na kiwe kabut te sanimo haba hikai ka jing bhaba ka jing shisha pisha hikai kumtase men step tole tips ni janmit tole dakai ka bomon MP kata ka bakla habangi ba hikai banlong ki babha lada dei haba dumru ngi bha lada dei haba syairu ngi dei ban bha lada ka slabru ngi dei ban bha lada ka rangru ngi dei ban bha kata agen ka jing bha bat uneu kandidat jongi u profesor nonglai u dei u briu u babha ukuran tang ka nongrim lajong bat ngaso sarong man yetu ipi hangne ula tho nyeu teli kikot san teli haka kitin khasi bat ar teli kikot haka kitin pareng udai unong tho kot haka porba baro kile hala ni kwa schedule ni kwa ban penrung ya ka kitin khasi haka kharnit ke bopram dei une uramba ubasong khop tho kikot penruspa ya ka kitin khasi namar balai tang ka kintin ka babian ki jingtho jingtar ki babian ki magazine ki babian ki articles ki babian ki kot tang kata ka kitin ka sorkar kan sa ay ka jing itu Megalayapost.news